أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رياض الصالحين، باب فضل صلاة الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أسره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد أريتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahar rabiul akhir minye hijra sankalo nani na bisunyo tan woronay miladi nasara ka jate ba fulani mugani saba sankalo tan na bisunyo bisabani kelenay ambe dawda bugu masjid raja wambo kono darasu be imam an-Nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadus salihin bonda minna ko babu fadli salatul jamaa ko jama salli fasamantiya munun nana jama sallila anya ka hadisa udokala bi hadisa min kalannan ka wani ibn Mas'ud radiyallahu anhu karisa min Abdullah ibn Mas'ud ma alaka je kabwama qala man sarrahu an yalqa Allah ta'ala qada muslima woni mo min bafe sini ini alaka nyugon kumbe nyugonya ka suru ye silamay فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن koy kanin farda sallu kurosh nube woleli keni farda sallu nunu nya yoromi iku kuroshi kata salliye fa inna Allah sara li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda ko alaye shirawu doke kanda shirawu ye akan nabi nyamawi sunan al-huda turqul huda ala ye kanda shirawu doke sharia ye akan nabi nyumaye wa innahunna min sunan al-huda farla salli duru min fulani nye kanda shirawu de do walau annakum sallaytum fi buyutikum ni awtun kera mugawiye ka salli ka so kono ناو صلي ركسو كنو كما يصلي حاجة المتخلف في بيته كم من فلي نالبي توف جما صلي كوفي نابي صلى كسو كنو چوكمي ني أو توف نصلي ركسو كنو وچوكودا لا تركتم سنة نبيكم أياك النبي مكة تاسرة ويري ولو تركتم سنة نبيكم naw fana naya kan nabi nyumaka ta shiraw toye kanda shiraw toye
la dalalitum abetuli de wala gada raytunna Abdullah ibn Mas'ud ko awnyaaye kiden ka shebaw be وما يتغلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وكيرن كشيبا بولو كيشيتي نيبتو جما سالي كوفي فو إيا منافقي دي إيكا منافقيا فنا دونين دو شكتالا كيرن كشيبا بولو كيشيتي كيمي أجراتي إلا كاتو جما سالي كوفي تنا سالي مسيري كنو shebaw bolo eye munafaqi de ika munafiqiya fana dogota la de adonen de do wal ghari kana rajulu yuta bihi Abdullah ibn Mas'ud ko ce tunkera ubena naye misiri kono yuhadda bayna rajulaini abetama mughfurani nyogon cekana hatta yuqama fi saf fo ubena naye ka jo safa kono woye ce jumay bana bagato ciiden ka sebaw har ni bananendo ire tese ka tamani yere kana misiri kono mo fula de bi mina ki sense kana ko ulu yoye ce bana bagato mo fula ba mina ka sense abetama mo fula ni nyogon se ka sense kana fo bena jo safala rawahu muslim ye hadisa yumbo وفي رواية مسلم يعني أسرب وفي رواية له أننا نشكو دولا ابن مسعود بولو قال إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وشيدن يلا الدنيا كندا شراولا وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه كو أبي كندا شراولا ka salli misiri kono misiri minni salli be wore akono kata jama salli donc ni nya hadisa e zakara al muallif rahimahullah fi babi fadl salati al jamaa ni nya hadisa mi ni muallifu ya fo jama salli fa samanta bondala haja li asra an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ni asra munye min ni seba de yafo ci de nyere mafo al ashra ye ode akonni ashra min fulani nye kabu Abdullah ibn Mas'ud bolo alladhi ka'annama yakhruju min miskati nabuwati no seminu ko abikum ni ashru abikum abake kabun nabinyuma ka wode kono yani ka'annahu min kalami rasuli صلى الله عليه وسلم في سلسلته وحسنه ونجمه أكو كمي ني أسرو ديدو عبد الله بن مسعود ككما ديدو من نيا لاجي أبيكو ميتشيدي نيري ككما ديدو كمي مبوچوغو كمي نيومايا أني كمي أبن لا بنند چوغومي أبيكو ميتشيدي نيري ككما يقول رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال كجكبا من سره ان يلقى الله تعالى قد مسلما كوني مؤمن بافه يكالا كومبه نيغونيا شيني كيتو سلاميالا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن كوي كان نفر لا صلي دورو كروشي وبيولي يرومي وكل أحد يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما أو مغو فنبي إبافي إكا ألاكم بنيغونيا كيتو سلامي يقولون منيب إليه مؤمنا به جلا ولا مغو كلن كلبي إبافي إكا ألاكم بنيغونيا شيني كيتو سلامي ni yere sagilendo kata alama ni dalembe alala bebe ni fe faman arada dalika awa ni mogommi nyen nilla nyini fali yuhafiz ala haula salawati yani salawati al-khamsa awa nim farda sali duru kurush haythu yunada bihinna yuromi nube wolelike nu ye yuromi ay fil makan alladhi yunada bihinna ay al-masajid
وبوللك مغولك نوما يرمي يرجما مسيدون وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد منا puru nimba irade ko jama salli ye wajibi de misiru kono o sababu ye munye jama salli ye wajibi de misiru kono fala yazuzu li ahadin yaqdiru ala yusalli fil masjid illa wajaba alayhi ate daga mugoshiye ni be se kana salli misiri kono fo misiri salli ye wajibi de ka foy kanade إذا كان من أهل الوجوب لجماعة كرجال نا يا سوريا مغوية من نجمع سلب واجبية كقوميتشي فو إكنا مسيري دلا ثم ذكر رضي الله عنه وكفي بمسعود يا فولك جيك بواما أن الله سبحانه وتعالى ko alam masami sala korota lendo sarali nabi sallallahu alaihi wasallam sunnal huda yani turqal huda ko alaye kanda shirawdo ko ayuke sariya ci denye fa kullu ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa huda ci denni fengo fennana amma abe kanda wa nuru sarahu allah lahu ci den nana ni fengo fenye abe kanda abe noro ni ala ya kama sariya wa innahunna yanni salawatul khamsa awa nin farla salli duru min sunalil huda kanda sirawde do wa sadaqa radiyallahu anhu abdullah ibn mas'ud yecinya fola ka je ka bwama bal salawatul khams abila farla salli duru a jam sunalil huda kanda siraw bele baw do de do kanda siraw u ka bele bade farla salli duru nye bada sahadatayn سيركما فلايم كوفي لأن الصلاة أعجم أركان الإسلام بار شهادتين بس كسلاميها جونشون لا سيركما فلا كوفي من كبونا بيه ويفر رسالي دورو دي سيركما فلا كوفي سلاميها جونشون بلي بام سيركما فلا كوفي فرسالي دورو ديرو ثم قالوا كوفي بمسودكو لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقلف في بيته ni aw kera mogoye naw sallira ka so kono komi min beto jama salli ko fa be salla ka so kono chogomi na yoke la tarakitum sunnata nabiyukum aya kan nabi nyuma ka tasirato ede walau tarakitum sunnata nabiyukum la dalalitum na fana ya kan nabi nyuma ka tasirato ya be filide يعني لو أن كل واحد صلى في بيته لا ينموني نمغو كلين كلي صلي ريكا سوكونو كما صلى هذا المتخلف كم من تورا جما صلي كو فالي صلي ريكا سوكونو تشوغو ني بيا كيتي ني بيا كالي تشوغولا لا تركنا سنة ولا أن يتشيرن كتاسرا بلا ولا تعطلت المساجد مسيرو بلان كولونيا ولا أنقطع الناس بعضهم عن بعض مغو بتجي كبونيونا ولا ما تعارفوا وتعالفوا أنت نيغون دو أند سكون تفر نيغون كا ولا حصل هذا المجهر العظيم في الدين الإسلامي نمبانجلي بام من فلي إسلامي الدين يوتون تسرو ولو صلى الناس كلهم في بيوتهم نمغو بتون صلي كسوكونو silamiya ka bangali min fulani ka jose bangali min fulani ne otunte bango otunte do walakin min rahmatillah mi abala ka nema wala wa hikmatihi abala ka kodo an ala ka kodo na ka hikma ansara li ibadi an yusallu jama'ata ala ya ke sariya ka jonye ku ka jama sallike kullu yawmi 5 marrat dongo do sinya duru تلقى أخاك تسلم عليه دونغو دو سينا دورو إني بالما بيبي أبي نيغون سورو مسيري لبي فولي بلاكا ويسلم عليك فنا بي فولي بلاكا وتقتدي به على إمام واحد
أو بيبي المامي كلين نومنا نا يمين كي سلي لاباكي فهي النعمة عجيمة نين نعمة بلبل بادي هذه من أعجم روابط الأخوة من بسلامية كبالي ما يسري نيونا بلبل بادو دي نين وأسر المودة والمحبة أني من بسلامية كنيون كانوا أنو كانوا وأشيشي كدومي وين كودي نينكو بلبل بادي جمسالي ثم قالوا كفي بمسودكو ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي أن هذه صلوات في المساجد ko kiden ka sebo kulu ya yewlu bolo mo site to jama salli kofe farra salli duru mo site to o salli kofe jama misinu la illa munafiqun fo munafiqin wal munafiquna kathiruna munafiqun ukachade la siyama ida astajal islam kuma mana ni islamiya ye fanga soro wakati mi وخويا سلامية بونيسرو وخويا سلامية فنغسرو فلا يستطيع الإنسان أن يولين كفره مغتسك كافريا بانجي ووقتي منافقي بيتشايا ووقتي ركتما بيكا فنا منافقي كتشاده مي منافقي فنا بيتشايا سلامو تشيلا وقتي جمع ni wakati min ni korta ni bonya be silamaw le fanga be silamaw la mugotese ka kafiriya bange wakati min منافقيا بيتشايا وقتله ولهذا نند قصو لم يبرج النفاق ولم يكسر نفاق في أهده صلى الله عليه وسلم نند قصو منافقيا ما بانجي منافقيا ما تشايا تشيدن تليلا إلا هنا انتصر المسلمون في قجوة بدر فوقت من سلامو يد من سر بدر كللا منافقو تشايا رقودلا فوقتي لما انتصر المسلمون في قجوة البدر في سنة الثانية من الهجرة تمام السلامو يد من سرو بدر كلينا هجرية سنفلنا بدأ النفاق يجهر ووقت المنافق يقوم سرا أبي بانجي خاف الكفار على أنفسهم ووقت كافر سرنا يركرو فصاروا كيرا يؤلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووقتو كيرا وباكي كسلام يبانجي فأدوبنا تشيدما يقولون وبافو تشيدما نشهد إنك لا رسول الله أم بسيريكو أي على كتشيدن فيقول الله عز وجل على بافو مسمين كبا كورتا لندو وجابريلا والله يعلم إنك لا رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون على كوني على بارو كوي تشيدن دي مي والله على يشهد إن المنافقين لكاذبون على بشريا فنكم منافقو باكي كم من فولو بغالون دي تيغي ne bado ko ala ba ujabi ne ala bado ko ye tshiden de me munafiqu be min fo ka kalaka ko eye alaka tshiden de mbado ko lu ba ke kangalonde tige mu be min fo unnenka atu dusukun kono de yani ma khalu sidiqa u yakuma min fo ma fo ni tshinaye de bal yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim وباكي كفند فونو نيني من تو دسكون كونو يقول رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال كجي كبام وما يتخلف عنها الا منافق لما جاء كم وشيت تفر وجما سلك في منافق منا يتخلف المنافق منا منافق بتو جما سلك في لان المنافق لا يرجو ثوابا فنسيغ منافق فل على جيتي على كسر الله ولا يؤمن بالحساب ادالنت كرسي فنلا فلا يهتم ولا اتهم من سلي ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم من دكوسو تشيدن كلا كترونا كسبك اسقل صلاه للمنافقين صلاه العشاء والفجر نيادو تشومي اسقل صلاه للمنافقين العشاء والفجر وراتو تشيدن كو سلم من كغري منافقيكا
ka salli jamala misiri kono ko safo salli ni fajiri salli lianna salata al-isai la yura fiha parce que safo salli na le nana dibide do ateye ija taghallafa ni ale tora wanna maye lianna salata al-isai la yura fiha ija taghallafa parce que safo salli fule na ale mana safo salli la ateye mugota do quoi munna abeno faram fansanye fa fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yujadu kahraba parce que tiden tilela quratunte ni yele bebe mugoye wala anwaru nuru sutunte fayatakhallafu al-insan sufilala dibila mugobe se katto jama salli kofe wala yudranhum mugotido parce que a wakati tiden tilela lampante fente norote kurante abe salli dibide la aw bena salli misiri kono kabo kata hari ni mi mana ate do ko ale mana atado summa inna salata al-isai wal fajr o ko fe fulanna munna safo salli ka giri munafaqi ka giri e fajri salli ka giraka tati fi waqti rahati wan nawmi parce que safo salli bi wana waqti mi lafiya waqti ni sino waqti dero fajr fana salli waqti lafiya waqti ni sino waqti dero fa hiya shaqilatu lil munafiqin wala akagiri munafaqika la yatuna ilayha utena ama walau ya'lamuna ma fihima min ni munafiqu nyado ka safo salli jamala ka fajiri salli jamala baraji min bala nafa min bala nutu nyodo dankana naye la tawhuma walau habwa utumbena safo salli jamala hari nube ngunuma kanade ubena fajiri salli misirira hari nube ngunuma kanade baraji min bala nutu nyodo summa jakara radiyallahu anhu o kofa ya fala ka je ka wama anna rajula kana yuta bihi ko cedo ubena naye yuhada baina rajulain hatta yuqama fi safi yani yumsikuhu arajulain limaradihi ko cedo tunkera ko mo fula de be nana naye misirila ka jo safala mana ce fula de ba mina aka bana koso na yire te saka tamana yire mo fula de ba mina ka sense kana fa huwa rajulun maridun mugodo cedo abana bagato de do la yastatu an yamushiya wahdahu akilinti sika tamana yere o yamusuna bihi urwayda ube tamana ye doni de kana misiri kono hatta yuqama fi saf ube nana ye doni fu ba jo safa kono mali jama'ati radiyallahu anhum ajma'in kafara jamaka abe salli ka farjamaka alaka je kabu bema wala nin kofe abena useminu lamma bena minfo wode ya to bena abdullah ibn humayd ka kuma fana tugola wa bi hajihi al-amali wa musaliha ibn useminu ko nimbara una nyogonaw malaku masarikh al-ardi wa magharibaha nimbara una nyogona de kera sababu ye shebo ye dugu kolo a koronyan fanna tile binyan fa ya be mara baraw de koso ye dugu kolo koronyan fanna tile binyan fa be mara walamma taqallafat al ummatu al islamiyyah akum tumami silama mantum tora kofe waqtalafat qulubuhum silamu dusukun ye nyogon soso sarat ila ma tarawna alana silamu labana kuma nyabu la chogo misisa turmami farafara la dusukun farafara la uyenyo dusukun fonko nyogo nyara u farafara la silamu labana kuma nyabu la chogo misisa ummatun jalilatu ukera jamakulu dogo yalenye wa hum yabluquna milyar min al-basar kasoro silamu ubese miliyari de hadama de miliyari silamu bobo oma jalika kafaroka hum fi azalli ma yakunu min al-umami me jiyam mantombe ulude dogo yalendo katema beka
mantombe cide nyen fo aku yushiku antada alaykum al umama kama tada li aklatu ala qasiatiha qalu min qillati yawma ya rasulullah qala bal antum kashiruna walakinnakum qusa'u ka qusa'i sayl wala yanzi anna min qulubi aduwikum al mahabata minkum ولا يغجفن في قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت سلامو في الله منا تيري أماكا تللا دي مي على دي بي كود دوغولين دو لا دنيا تيري منا يا كانو كود دوغولين من لا دنيا لا تيري نكو سيبا ما كوا كتلي jiya dunkew kafiri bebe na ɲɔgɔn wale aw silamɛw kama k'aw dun komi ni dumunikɛlaw bɛ ɲɔgɔn wale ka n'u ka dumuni minan na cogo min dumuni min b'a kɔnɔ n'u b'a dun ka minan lankolon ye dɔ ye jiya kafiru u bɛ na ɲɔgɔn wale aw fana kama silamɛw k'a kɛ o cogo de la sɛbɛw ko cida ma o do an ka dɔgɔ de wa a ko man dogo de akacha yere de ma akacha ya abe komi ji nyama abe komi ni jiwoyo nana nyama mimba sanfe ado akacha ya bo chogo de la awu ka siranya mimba ka jugu dusukun kono ala be silamo ka siranya foshi ka bu jugu dusukun kono ala be wahanu bilaw dusukun kono uko wahanu yemunye akwa beke jinya kanu bagade ana be saya ko saya mandawiye silama fulu oda sisa ambe continue ne sumnu kakumala ako wama zalika hum fi azalli ma yakunu min al umam kafara ninka ulube dogoyalama min ni jama sita nyugonala jinya ka jama be ulude be dogoyamala katema beka munna liannahum mutafarrighuna parce que farafara lendo bal ba'duhum muta'adduna ako otoye ka farafara doronte de udube nyugon juguya yerede udube nyugon juguya bal ba'duhum yara anna al-aghara asaddu alayhi min al-yahudi wan nasara wal ya'izu billahi ako doron fanate de bal silamu do bolo ne nyogona ne karasa ne nyogona silama mimbe aka jugunne makateme har yahuda ni nasara ka silamu do bolo yere anyogona silama ka gira ka otora ka boka kateme har yahuda ni nasara ka wal ya'izu billahi liannahum mutanajiuna mutafarrighuna parce que silama fule unyogon sosolendo ufarafara lendo amma fi hadi rasul sallallahu alaihi wasallam metiden katilela fala yumkin an yatakhallafa ahadu min al-jama'a an al-jama'ati mugo sitte se kato jama salli ko fe ciden tilela mugo sitte se kato jama salli ko fe walau kana marida har ni bana bagato dero bal yuta biha yuhada bayna rajulaini hatta yuqamu fi saf har ni tese ka tamani yereye mugo fula de bi mina ka tamani ye doni kana ni ye misir la fuki jo safa kun falaw annana udina ila ma kana li sahabatu radiyallahu anhum budo semino ko ni antum fana sagira sebo tumbe minka nan fana tun sagira katoma lasirina ummatan ajijatan marmuqatan an fana tumbe labaka ke mantom bonya lenye mantom min korosilendo kullu yaqafuha ambeke jama min ni bebe siranye wa kullu yusaniha ambeke jama mi bebe ambara nyogonya beba nyini ka giranna kanke bara nyogonya wa kullu yatawaddadu ilayha jiya jama be kele tumbe nyogon kanu de nyini unanche sebo tumbe mun kan nan sagira katama
ambeke jamakulu mantonye mantomi mbonyalendo ambeke mantonye beba ajate mina ka kolosi ambeke mantonye bebe sira jamakulu mununye ambeke jamakulu bebe bara nyogonya nyinanfe ambeke jamakulu beba nyini akakanu do anna ache nasallallahu an yu'ida lana majdana fi dinina ambe ala deli anka bonya anka dina la alaka sagama wa yu'ida lana karamatana anka karama alaka sagama innahu ala kulli shay'in qadir ala bisafembela wala Abdullah ibn Humaydin nteseka ka kuma be fode parce que kaseti eri kele ali militi bisaba ani woro ani seguno tanufula kaseti ni ode militi eri kele ali militi bisaba ani woro ani seguno tanufula kaseti abe qisa sabafo ala atoye nyinin kali jabi kaseti ntogode asbabu majadul muslimin al awaili samahati shaykh Abdullah ibn Muhammad ibn Humaydi rahimahullah nunu fatura umena man yafu togomi muqbil al wadi yeymani sarfu karmo bamin tumba fana fatura karmo dedo nin kaseti aye qisa sababu kaseti ko qisa folo adilo lembe sallila ya ako umaru tilela aye sheba wuli ku kata keleke iraqi utara keleke iraqi ka iraqi mina ku utora ka faras al faras o yasro ye jamana baye jiyan kono be ko ni ba fo irisi sisa utora ka faras kam masakegge nu ye keleke abe dugu mina nu suru nyana yoroma abo dugu to bola beta dugu werela ube keleke nu suru nyana ma abo dugu te abeta dugu yorela aka jamana kono katate akono na filila o ya soro jamana pammi be diya kono sini ako sini masakema ako nebe danzela de ako jamakulu fitini umancha yere be ubake kinka jamana Europe minan nakata nintara dugu mina ubena nintara dugu mina ubafe kinka jamana be mina jamakulu fitini fana ayel letri sebe kadi chiden doma kwa kata di chini masakema ni masake farsi kama masake tunya jumai urusutum ayel letri sebe kadi doma kwa kata di chini masakema atigini letri tara sini masakefe bo ako urustumu farusen kam masake wode kon kan letri digo ayel letri kala aya sura kono jamakulu fitini ubake ka unana binka ubake kinka jamana ka aminina duguni dugu awa ni beni ni manan deme ni ma fere ke kanan deme nin danse mi ne ba kono nyesile mbi fana ma nu tilana ne la ubenye si fana ma sini masake jatikira letirin kala na jatikira me min ni letirin nana akomma ko be ila kele ni kele ana lankono nyara akon kibariya nin jamakulu fitini mi na bake ka furusheun ka dugu be minate ucogo ya fonyede furusheun be marala kacha 4000 sana min kacha sewa samba nani 4000 sana samba nani jamana min be maralila kacha samba nani ye jamakulu fitini kawuli ko kam maram min wulate nkibari ya nin jama be chokomi ko akon nin jama nuna numa ube fendo do nyini fe ako be nyimi nyinu fe
akunu nanima uba fwa mamde abudullah ubanya maria wa abudullah wahdahu wa la tushriku bihi shay'a ibadatullahi wahdahu la sharika lahu uba fuko anka ala kilimto bato anka no foy faraka wayni hauna ani abdata li awsan ubambali ko anka na boli bato wa yamuruna bisillati rahimi wal afaf ubanya mariya fana ko anka sinjitu ewa ko anka ke yeremina bagawi ubanya marani nununde bo akonu ya wunya marani minye na yake uba toyeba ube uba ka bollo fe mino koy nu ya nyamran minye koni ni yo ke drobi toy ima koti ka foila wo akoyala nu yellahidu minta uba fonko nyonya aku uko ay nu yellahidu lahidu ta uba dafa bo akoyala dana ya ube jamfankewa ko ute jamfake ute mugo jamfa nu yellahidu minta fana ubo abo sire fotel lahidu soso ako bato chogo jumambu bolo ako farda salli duru bu bolo salli bu bolo wakati duru suni tile kono ube salli nu ube salli ube ke safa de dobe teme unye to ba kofe obe minke to ba ke ewa os farda salli duru la nyini yero jumai sarla salli duru kadu ye katemu kanna foloka kadu ye katemu ka furmuso ka kadu ye katemu dewuka tumama yuma kutuko fote sini masake ko ama akota fu urusu tumwe ko neko yusalihu liqawm ko abeccogo minke nani ninno mo nunu bebbe ko kede ko nete alete aunte se nununa new alew ko ante se nununa de e fule kam man kutu mu fo nununa na sabatu lembula nu yu nyesi kuluma babu anola mo te se nununa de ko aka fere ke abe masalahan ni femminke dilali minke anu ucha ko ke mo te se nununa sahidu ya munyero ni kisala farda salli duru ako o kadu ye katemu ka musoka katemu ka deunka katemu kan nafuluka silama manto mbe chogodi farla salli duru la sisa hari o don kuma na jamu ko minga do ko yanye de ko uluka dugu jamana wore de do ko sanji nana de peso ma hari ewa fente bo noni ne te foite comme we ventilateur kala doro suma yaye mo mina doral mamu ye jamuke ngo ha sila mo be chogori farla salli duru la foyi mudde gu yere ka farla salli duru bo ni almami ya janya doni ye bahra soro ni wakati kera e wasera toy militi kelem fula soro la kalmami mana ye bahra soro abe komi bedde gulembe misiri kono abe komi de bedde gulende be salliro le abe kaso de la sebo munye uye diya mara uye furusi mara uye furusi nunun soro farla salli duru tun kadu ye katemu udonka akadu ye katemu musoka akadu ye katemu kanna foloka ayenni mfokisa yunkono abeta perepere latige abeta laje akono kisa fulana ye jumai ako o seba kelew tellement que ube qur'ana ni sunnaka ube ciden ka taboloka uye keleke kana se afriki unana Tunisie kana Qayrawan unyema tunye utuba ibn Nafi unale Qayrawan iri tuba do de be me uri tu nchamanche da tinti do be utuba ibn Nafi akoko ale bafe ka dugu dila tinti ya ko yoro nyuma de do dugu shigi yoro nyuma de do ko ale bafe ka dugu dila e seba munun na kelela uka shigi o dugu kono ko yoro ke dugu ye me o tinti mimbe iru tu de ba lamine
mogo munu sigilembe ko utuba bun nafi ma ko yi fule kay ni yoro min fo ko beta ke dugo ka sigiye mogo te siga sigiye de amani rituya abes hanis abe ewa wara anis saw buntenu aw be ewa kungo kono fe jugu do abe nin tu kono ya mogo te siga sigiya de utuba bun nafi makuma dugu jele dorotile bo wakati anana jo iritu dala kene ferelendo la ayo kutuba kala awa ako danfe munum be ne iritu kono anye alaka ciden ka shebaude ambe jihadu ne dinal la seri de la ni yoro min furen ne amma ko shera maka ke dugu yambe sigiye danfe munum be iritu kono bi temenen ko fe nanye minye ambe fagade kutuba madafa akwai nyabe warala ba dembla kola kabo saba dembla kola kabo damfin jugu tumbe iritu inkono yoron kele be bora be min beta yoro mi taray o yele bari ndo e wanu mo munum be akom mo min tubura o yele nyere mo min tubura akacha mo ba mo gay isrina alfa mogo munu nyayo ye mogo min yere tubira kado silamiya la ni nyere koso akwa kacha ba muwai aben nin fana fo silama fulu chogo fule kele chama ni fey muretewo ala ko min tumbe ciden ka batolu min tu dina haga min tumbe ni nya ka kisa fula na bisa nin fana prepare la tige ka ko ne bu surunya de sabana umar bin khattab kelende do sadu bin abi waqas ode tunye iraqi kanye may amiriye iraqi mogo munundo na silamiya kono mogo keme duru farla nyogonka u kanyema bawni u kam mogo ewa senkola unu ka daraja tigu ni few mogo munun tobira ulu kam mogo baw ulu kam mogo daraja lamaw mogo keme duru nyogona farla nyogonka kulu ba fe kana amirul mu'minina mu'minu nyema umaru ba fe kana ye madina saad bin abi waqas biraluunje jama kulin do na madina utara umaru ka sokono ma soroy utara misri la ma soroy demisenu munum be tilonke ke kare korene bedde kono nana uyu nyinin ka ko awma umaru yewa demisenu yu bolon kono nye sero do ko atara ni yoroy saad bin abi waqas bilala mo keme duru nye utara ni o yoroy uyew maru soro munna jaka nyameu ali ibn al ajrabu nyame munu bana sugu do be nyame mina aya soro umaru yere de tara jaka nyame abake ka tulumu farila pour ko furake sarbuna be waga sini jaman nale umaru ben nimbarala amalo yara ninye iraqi mo bawde fule mo keme duru uka umaru soro ebe tulu muli la nyame de la ako amirul mu'minina sadu buna be wasu ko amirul mu'minina ako nim fana jumay ako jakka nyame de do banana de nana katulu mula ako umaru e ma shoka e wa jomu nu nyire mina lendo jakkan jowumbe jowum fana be jakka jowundo do e mulu do bila ukan nimbara sugu ke yire de benaninke ako sadu ako yale ibe alaka jondo soro min kanka yire koro alayka temeneka tumami mogo keme duru njora kuninye uye munfo bihaja amlakutum al-umam bihaja amlakutum al-umam mogo keme duru kwa kuninde koso de aye jinya jama be mara ninde koso aye jinya be mara minye silamo kanyema miru do ode fule ni mbaralate ni nyere majigila ninde koso aye jinya mara balama ita nin kasere laje ayata lamme abe ko chaman sorola wala silama furun uye bonya soro nin chogodo la foite ala takelite milsisa silamo bella halaminna namma sagi kata qur'ana ni sunna de ma anka dina haqiqama ko silamo de bena fangani korta soro dugo kolo ka kafiru ka siranye aka gelede akadanye me aka gelede fonka sagide ahambe kontinan ka dresula
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد حسن. وأن أبي الدرداء رضي الله عنه قد سمع أبي الدرداء ملك جيكابوما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي ملك تشيدما على كتنونا كشبا كتشيدم بافو ما من ثلاثة في قرية ولا بدوي تشيدمكم مغصبة سرد دقو باسيلا ube buguda badawi de bugudai la tuqamu fihim salatu nute jamasali do ngini ngonje illa gari sawaja alaihim shaytanu fo alai shaytane de bila ulula mana shaytane de sera uluma fa alaikum bil jama'ati awa mbawuma aka jamasali kede fa inma ya'kulu jibu min al-qanam al-qashiyati jibu wala nimbe ewa uba fama wala nimbe ba mina kungo kono la wode jibu wala ewa ba minni bawto kajja wala imbe wode mina de ba minni bawto kajja wala bode mina de arawa abu dawud bi sinadi hasan قال المؤلف رحمه الله في باب فضل الجماعة فيما نقله أن أبي الدرداء رضي الله عنه مؤلف يافو جما سلي فسمنتالا أيام من تكبو أبي الدرداء بلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو يعني ولا بادية كم غصبا سيتي نابي دغوبا كونو وبي نابي بغدالا لا تقام فيهم الصلاة ناتي جما سلي إلا استهوج عليهم الشيطان فالشيطان ولا صورة أو ما شيطان دي أو صورة يعني معنى ذلك أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية أرسل لنين موني من مغصب النبي دقو كنوبا ببغدالا لا تقام فيهم الجماعة يعني ولا جمعة أتي جمع سلك أتي جمع سلي إلا استهوج عليهم الشيطان شيطان دي أو صورة فدل ذلك نيدل ليرنا على أنه لا يزوج ترك الجماعة كو جماعة سلي تولي وتدقى ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يزوج إذا كانوا ثلاثة فاكثر من حديث بالجمعة فو عليه يرى نايم مغصبين وبكتشا مغصبين أكنا جماعة سلي توي أكنا جماعة توي أما في ولكن هناك أحاديث أخرى ابن سمر رحمه الله كو حديث ورو بي تدل على أن الجماعة تزيو إذا كان اثنين فأكثر حديث ورو بي ولوفنا بايرا كو جماعة مغفلة دلا من كتانو يكتا كما حديث دونا الاثنين جماعة فما فوقها مغفلة جماعة يعني من بوكا كتا وحديث فنا بي أما في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة ونسمي رحمه الله يني حديثه فرنجون كتشغلي مغفلة جماعة فردو تولا فردو تو مغفلة وي جماعة أو مغفلة بسالي من الجمعة كونيه ale pour ale ka wajibiya dugu mɔgɔw ka fɔ a ka sɔrɔ mɔgɔ saba don juma tɛ wajibi mɔgɔw ka fɔ mɔgɔ saba fala tazim illa idza kanu salasata juma kɔni tɛ wajibi mɔgɔw ka fɔ n'a kɛra saba ye fa aksara u bɛ min ka ca n'o ye fi khairil bariyati mais a ka sɔrɔ a tɛ kungo kɔnɔna la dɛ amma al badiyatu wal musafiruna fil barr mais wa buguda mɔgɔw ani tahamadenw aw b'a kɛ ka taama kungo kɔnɔnaw la falaysa alayhim jumu'atu jumate ninnu ka dɛ maana hari n'a ye mɔgɔ saba de a bɛ buguda de la juma t'aw ka dɛ ou bien n'a ye mɔgɔ saba de a bɛ taama de la ou bien a ye jama de a bɛ taamadenya de la juma t'aw ka dɛ lakinna al-qura wal amsara fiha jumu'atu min n'a bɛ dugu sigilen de kɔnɔ duguba ou bien dugu fitininw
juma be awkade wa adina ma yakunu salasatu ni aw be dugu de la u be dugu miseni do juma be wajibiya awka me a wajibiya dogma ye juma ye na kera sabai yado jama juman be na be dugu kono ni juma wajibira ka sosoli bo wala beta ma fo kuma tan fula nyona ma ni ye fatilu barita abo sosoli fo mi abe sahale ni minye shel sila bunte mi aye min fo mo saba naw be dugu la dugu mi tilema fela wo nene wo samaya wo dugu saba tilendo anola te wuli ni mo saba sorolay juma wajibira awka mo saba kunye munye kelen ka ke kutuba kala na fula ba lamne o kera dugu miseni de o kera dugu bade na ko ni be me minye komi suragaw be bugu nu munun dila wotede jumate wulu kade me dugu yoro dugu de akera dugu miseni dugu fitina akera dugu bay ni mugo saba nyogona be abe dugu denye ate wula nola sama yawo tilima filaw fukati be abawu nola juma bawka nabe mugo sababu fayin qulita bune seminu ko niko kayfa يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة أكون مغدو كما دوغو بشكا كتشغدي دوغو با دوغو فتنيري دوغو بشكا كتشغدي كم مغشيت دوغو كنفوني مغسابتين أكون مغدو ينينفو يالا نمبشكا كبا فالجواب يمكن أجابو يمين ينبافه أبشكا كي حاجة بأن تكون فالجواب يمكن هذا أقول جابوا يمين ينبفه أبشك كيكي بأن تكون هذه المدينة أكثر أهلها أفاقيون جاءوا للدراسة مثلا أقول بك تقولي أو بدقوا من نيباسر الدقوا دون أو يمغو سبادي من جماعة تو بجأ ودقوا ينكونو أبي بورا يرووري كان الدقوا نتاما دون درونا كالان دو دلاي بس كبنو سمونو بولو ale ko ni bora e bora dugu la e tara dugu do la kontara kalan de kaya ne nana kalan minna na banna sanwo sante toya e ka tori ho jamana ko no dugu ko na dilo lembe kalan de la le bolo ye tama den ne fukati sag ye sankale ke ye sanduru ke ye santanke wo ni e ko ni tara dugu de la ne nana kalan da israfe nana kalan min fana kama ni o kala imbanna ya dongo do mbe sagi buno seminu bore yetama dende akam fule odema ako abe ke chogomi dugu dew nye mugo sabade mi mugo be dugu inkono abe bora yoro were de kana dirasa de la misali la ube nana kalande lay kama yujadu alana fil mustama'ati fi badi biladi al kharijiyya ako kome obe soro sisa kafo dola dugu mununte uluka dugu nye dugu munun be saudiya ka kene manala ako ado be soroye يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة فقط إذا سرني ترى دغو دولا دغو دون يري سبا درنا أتوب الدنا والباقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة إذا سر توب تام دون دلو ونانا كلام دو كما فهؤلاء تلجمهم الجمعة أو أكون نونو جمعة واجبرك نمو سبعين سببوية جمع واجبرك لأن فيها ثلاثة مواطنين باسكو مغو سببو لا منو يدغو دوني وما البادية مبغدانو فلا تجيب عليهم الجمعة جمعة ما واجب أولوكا لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار باسكو جمعة تكري فدغو باو أني دغو فيتنو ولهذا نند قصو لم تكن البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم حول المدينة يقيمون الجمعة نند قصو بغدا منون تنبه مدينة كرفلا تشيدن تللا وتنت جمعة صلي وكا بغدا ولا ودو جمعة دو بيجيكي كان مدينة دي موكا بغدا وتنت جمعة صلي يكوا دونك ولا أبكم وقتي سيرامبا جويا parce que hadisai ama basarahula men nanya telia dro anafo be doyanka ambe joya ni ala sonna dere sura ambe continue hadisai sarahula kata subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رياض الصالحين، باب فضل صلاة الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أسره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد أريتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru